Amainan yo masih bak zoaya tai sukeriso. Patola ta fondondongo da Roma lilo walangi. Bada ta hono gedede da talamangan. Iya falukai ta bai bada da zoaya ya ita Yesu Keriso. Bafa o masih lo walangi ama. Bafa abo sagehe hani amoniyo. Yado. Taroma lilo walangi sitobali berehuhu keda. Bangaloni amoni mal ke ande minggu tanggal 25 bawasiana 2023 tehala murai bazura matai o fazafulu ngawazi telu ngafulu arua irugi ngawazi telu ngafulu asiwa da basokeda imane taroma lilo balan badozi hani haza maduhu ya obaniha da agini faduhu bukan amagu si sobazoro basang usile gaya obaniha bawo sile gay kanamagu si sobazo bay mi waga tadami babalo hefa atule baguli dana sondao tenga babalo hefa atule mainda babalo hefa sendata mainda baba maudu niha kanamania mainda o baba maudu ono alawe kaninania baba maudu umana ira alawe kaninania matuania basi faudu bani hadania zoroyumunia aniha zomasi amania bama inania more baba omasi nianda o batenga sinangia keguda bahani hazomasi ononia matua bama ononia alawe more baba omasi nianda o batenga sinangia keguda bahani hazil manuyu rufania bolo ya o batenga sinangia keguda kezananda nosonia aitu iya bahani haza itu nosona berenda o da zananda ya iya irugi da mangan ni suno bani fola minda uga Yehova malu balangi masih soyawa basu manda sawaga le baba masih mahema ama notola yo rahu orudu nda aga bagina tesiseki bangaloni amuni umal Baya da eso ayam mabaso da romalimu. Baida na raga maangir nusia baba urim. Sito bali fangi hau ma baba nere lalang babi asoto babida. Balefa abele ma balefa tua. Anda dama anda ke mesoaya ya he hamu safenu fa abele sang autede. Baba me ke ma fa aboto badede. Irege tola aboto badede ma ada isto bali esi bata romalimu ande. Irege gene tola ma falua ya baba. Ede kama tua Yesu dama fondondongo lima yadu amaina ni omasya bakazoa eta Yesu Keriso uwawai tafefu shalom tasonolo walangi babai baba omasini akeda bangaloni amoni amal kande notolahu rahu bate faldu bangaloni amoni agaimal ke ande Migu kedamal kande ya da Migu telufuri Trinitatis babo to badeda hada ya geluaha Trinitatis ande ya da halawa lowalangi sisa masa telu ande lowalangi ama ono baeheha ni amoni Tefaudu bamigu Trinitatis malke ande. No baso kada da Roma lilo balangi. Bani sura matai kada Roma lilo balangi ande amaina. Baba nurania sura ande. Ba ifaduna duna. Hewisa Yesu Keriso ande. Babo gauninia dan ifaha enia. Baba maha ya ira. Babe amui enoni andana baba maduhu turia Yesu Keriso ande baniha fefusu baba da ifa ana sibai ke ira bazina ngela falua ena adanya baba nga ira halu ande duhu to bali famula khami dai lo walangi bazurunya ya ita goine ama ina ya ita samati
Bano goine ni faha Yesu Kiristo ita. Bada atola mo tanda aboto badadada. Ya so kadawa aboto badada irege so mati badadada. Anda barda ene tafadu huaga Yesu Kiristo bawa urida babaniha sifasu ita. Anda barda ama ina. Hada ia sinangia tafalua baba maduhu kaya ia ube uazito balitoi heda badaro malilo balangi ande mane ai turiai gaduria Yesu Kiristo ai faduhu ia baba aurimu faduhu ia bani hasatu fefu sinangia tafalua bada ono ite malida tuho imane follow ke Yesu ba follow babe amai baba maduhu Yesu Kiristo ya ia da ene ba follow ke Yesu ba follow Sara baba maduhu ya ia baniha dua follow ke Yesu ba follow irefa dua baba masih ya ia da uzara Sara baba motohi ya keda Sara baba maduhu ya ia baniha imane Yesu bangabua zitelunga fuarua imane badosi hani hasa maduhu ya baniha bada ni faduhu bukan magu si sobazodu basa musilo gaya obaniha bawo silu gaya kana magu si sobazodu bada bave hedenia amaina ibe ezito balik penegasan kendani fahania berme ila Yesu atau sebaik ke zolo ia atau sebaik ke zemai moloa bave fofokenia ba aboto badada Yesu wala dozi irafefu lafaduhu ia baba aurira balemendo mana lafaduhu ia baba auri banamarania berme aboto badada Yesu ba ila abu abaniha baba nema uya ia berme uya bului baba maduhu Yesu ba ya sebaik kazito bali follow ibani pada atola to ila ia danya ma pada tola ta ila ia me imane Yesu banga bua sitelunga fu afa me imane bai mi wa atademi babolo hefa atul baguli dana sondao tenga babolo hefa atul mendao ya babolo he pasendata no aboto badada hada ya gelua habe hedenia badae ama ina wa baba afado hudada baba mati ke Yesu Kiristo andene ledo ziniha oi fado hudada anda dania imane goine bafa udu dania niha kenamania bafa udu goine danya ono alabe keninania bafa udu go ira alabe keninania matuania bafa udu go danya niha kezeroyo baramele oi dozini hafadu hutada baduria semuso tada ande maka da oji to bali berdania situ bali faudusa bani babani hasama ema ya ia bahanda nifaha ania bada anu situ bali folohi herada udania batenga hada oya nasanga bala dania zalua baher anda berada anu ifadari dari baba membaha bahera haina esokera baba ma anu todo ena esokera dania baba abele mifuna anda fatua dania leme ira baba nuriai enana duhu la faanu ira
Ena ano duhu dania no aboto badedera ada ya sinangia la falua basokera baba na hatede baba na fefu ngawan. Si mana si baik ke baba goni Yesu Keriso ita baba amoi enoni. Ifa ano ita melalui bada Roma linia andeni. Ifa hasi baik ke ita basinangia ta falua. Ifa tuna kada hadaya gohita dadania babe asutu baguli dano andi. Oya danya ngawale sanua. Baya ita babai fari ita sambale ta ta fadu huha ya baba aurida bata fadu hu ya baniha. Fefuso 2. Follow ke Yesu ba follow irefa 2 babang masih ya iya. Imane bangabua si 30 awal. Bahani hasil manuyu refania babolo ayao batenga sinania. Refa ande ama ina banosino amai dola no roda. No sino amai dola no roda da zileto la ledanya tafalua zileto la leta onoro ia bagalisida. O yang ngawala. Baba na hatade bangawale hada iya. Baba maduhu aturia Yesu Keriso no situ bali noro baba aurida da una dali baba aniha. Berabasi baik kada amaina. Baba amai baba fana baba ngalui niha ina atola aboto badadara ina sokara baba nemao. No daw si bali noro kada fa amarasin. Balame da mana nasadania ni osiwa boy ita. Ni ositengaga ita. Sigana fa aila ita. Ni fa duna ita. Ba oya ngawale dani. Bada afefu no da adanya noro ni fa haania. Sila tola lela tau kada adanya babu fanera baba maduhu Yesu Kristus. Tefakau ba auri, tefakau moto ande balagi dania sila tola le tatu ya ita semat. Ande berada ama ina. Solo erfania de sinanya ke Yesu. Ya ia da bazile mamagi furi, bazile mangavuli furi, bawo noro ande bazile hadai. Manotoga gahenia baba malua hadia ia ni halawa gagania bazino ibe tanggung jawab ke nia Yesu la faroi da adania sinangea ke Yesu Kristus da adania sinangea babe amai sinduhunduhu ni wa ni fahau samati silo faroi bavolo baba maduhu Yesu Kristus he oyang awala ni taugo sambalo ni taugo tengan ni refefu da tetapi sambalo mo fana mana baba nerelala ena atola dania te ozi fefu ngawale halawa ande basino ibe Yesu imane badae bahani hasil manuyu refania babulu ya batenga sinania Kazana dan nosonya itu ia bani hasa itu noso na berendao bada uzana ya ia. Nadali baba aniha ama ina ni omasi bahasu ayah ya Oya si baik ke ngawale so masih dada baba aso tomba kulidana ani. Oya nasana tanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan pribadi nadal baba. Tetapi da fefu ni reda fefu da. O yang awalala khami gulidana mina ni era sabule sehi nadali baba aso baba ambuto anden. Sabule sehi mina natangi raja tetapi da ni reda da ta osiwa we fefu ngawalala khami gulidana. Hana berbabu. Edania da haugu awrida. Babondo rogo ya bana fabali ita ke Yesu naso dafa nafare ita ke nia bale hade danya tahamu ba ori
si mate ita, si leguna dania, tetapi nasoke da bawa ozoi, bawa mati, bawa lefaroi, bada edania tasenda wa aulis. Hai wa usa. Sano ulu irugi gamuzu, bada edania. Anda ama ina ni omasia bakazo aya yaita Yesus Kristus. Bapa mati ande heo yang ngawale za feke ni taugo. Tetapi ya ita tataga da ona anda ifaha ita Yesus Kristus. Ifa anu sebaik ita. Oya dania ngawale za lua bapa aurida. Tetapi tafa anu ita ena udane sabulu ita ba ena udola gene silofari ita babulu. Ia mutolo ita badar malilo balanya de ni tanah badada te halo muri basura matai o fazafulu ngawasi telu ngafulu awalu imane bahani hasil manuyu refania babolo oya o batenga sinania ia mutolo ita lo balanya badar malinia mangandita manda sawagala bawa ibawa masih mehema no farongoga kema daroma lima sito bali fange hau boto ba faurin. Bano aboto bada deura aga no ambu ambu ra aga. Itaria taya taya bada dema baba maduhu ya uga baba urima. Baleme nda mana baba nuriai beturia mon. Bama anda kema suaya bologa de dehu. Baba ginata mi fana ma ande. Ina ya site do na sana aga baba aboto bada. Ina ya sabalenda aga baba ma emaya. Ina le farinda aga ke ba ena oya doze niha oi fadu tudo ba khulu balan iregete fola khami na uga baba horna haba atonda aga sino sawagala amalo balangi yai daroma lima ande ma anda ya sawagala ena uga nete fa auri baba aurima yadu